Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama untuk para penonton. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan bila ada yang sakit, semoga lekas diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja kita saksikan ceramah yang insya Allah penuh hikmah yang dibawakan oleh Guru Ustaz Muhammad Yusuf SOS IMA. Semoga ada banyak amalan yang bisa kita amalkan di dalamnya, dan semoga ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Sebelum kita menyaksikan, marilah kita bersama-sama mengirimkan bacaan suratul Fatihah kepada Guru Ustaz Muhammad Yusuf SOS IMA. Semoga beliau lekas diberi kesehatan, kesembuhan, dan semoga amalan-amalan yang beliau ajarkan kepada kita semua bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur ruki maraja nasabab pamase na niya kamasesi matana pong Allah Ta'ala angkaki napasita rupa pong Allah Ta'ala rilalana yon roma barakae si kira-kira akatan na niya minasa untuk peringat isid di acara yang itu peringatan perjalanan spiritual alena malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magina to makada perjalanan spiritual nasabab puncak dari semua ibadah sebenarnya ada pada sholat. Sininna Nabi angkai nautusu pong Allah Ta'ala angka manang paka kesayaling berupa ibadah, akan tetapi ia roba kasiwenge nasurongnya pong Allah Ta'ala lauri atanna menjadi laleng untuk sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala hanya sholat. Nah sebab ia ku ibadah selain sholat semua pakai perantara, tapi nareko sampajang demi metogagah. Makanya sininna ibadah nasurongnya pong Allah Ta'ala ia komelo ki mencaji rahasia namu malaika edetonis sangi kuncinya adalah ikhlas. Tapi ia komelo ki sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala sampajang. Ia komelo ki mangkalingai ada adanna pong Allah Ta'ala mengaji. Ia komelo ki merasakan kehadiran Allah tapakkur ki. Jadi madupa-dupa molalong. Akan tetapi pura nataliti tau padrita maka da sinin na pakasiwang na surong pong Allah Ta'ala angkaya sepadong
angka perintah haji, angka perintah puasa, angka perintah zakat, wasidakah nasabah itu ibadah, angka mana turunanna. Haji wajib, sunnahnya umrah. Sempajang wajib 5 waktu, sunnahnya angka sempajang sunnah. Puasa angka wajib puasa Ramadan, sunnahnya Senin Kamis. Kemudian sempajang makotoro, syahadah wajib, turunannya sholawat. Jadi yeri di magala maksane ko pas perintah zakat melo ki tambah zakat tadi na cocok sabab anu bihitungan mutlak asidah kaki. Jadi ya tahu makanya itu di padawe makadami ayat uda'u ila sabili rabbika, denah kada uda'u ila rabbika. Maka dia uda'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Eke kami tolah pasti dah kata melo tolah lo kupong Allah Ta'ala jaji, puasa ta melo tolah lo kupong Allah Ta'ala jaji, umrah ta melo tolah lo kupong Allah Ta'ala bisa, sampajangnya melo tolah lo kupong Allah Ta'ala bisa, mapedece lo kupadatta rupata untuk ketemu dengan Allah bisa. Jadi dia tu aja tak kada ayi dega ga yawa di wasidakang ustaz aja na pasidakah itu lalu kupong Allah Ta'ala puasa sunnah itu lah ya ko makada namo ma puasa dia itu ule sampai ja sunnah itu lah ya ko demo patule sikiri itu lah makada dia ule ko sikiri eta pakoro ina to lah dia ga baca ingerra bami kekurangannya aga salahku biasa aga dosaku napi marasa macawi kupong Allah Ta'ala napa masasakale tau make tu dah sijang na tak dunu-dunu matana na ko apa sesakale itu lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi di menikah kami tolah. Nah sebab dia tu na yang mana nanti ku isuru masih dekat dia. Pak kata musik tahu dia ko isuru nasa idi lagi kekurangan mana kata wemelo yele. Yang nasa karuya atau kasiasi nasa dani aja tau kasiasi ro tau makutumi. Yang kami sama kutu. Dia nasa na kasiasi ro makutumi came mak jama. Tanya urusat tayro. Makutun na dia na makutu yang jelasin ada ka waran atau kasiasi sana. Dia nak kada nabita aja mesti dakai tau kutu. Maka dia tau kasiasi ya ko makutu na kasiasi lena to atu. Tapi kedudukannya nasabar ini sidakai. Makiro. Jadi makanya ubasangi. Kemudian na corona alena ketua panitia tak makada nigi bangun masigi okolino ibangungan ka manasang konron ko suruga upoda memang ya tu tok bangungan masigi dia tu gaja minan na tam suruga degaga maka dan katau bangun masigi ang kajaminan ko suruga degaga ijami mi ang kabolana dini jami tama iya pa maka dan memang tu mi hadasa mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masigi okolino karena pong Allah Ta'ala maka dia pong Allah banallahu lahu baitan fil jannah nabi ta maka dah ibangungan istana okilalan na suruga dan akada nabi tatami suruga maka dah mi akiborang ibole ko dia mau sampai jadi mutama kama kiro. Nah, jadi mesti lurus kajoloy. Maka maki magala nama sumba kana rota kana bola ko hitam nak de angka bami bolamu de utama. Tapi melo ki kata masuru ka si bawa nabi ta. Ya ko melo kita masuru ka si bawa nabi ta cawe na pada mi pak jallo isi beda tu 5 anak yatim piatu tapi arah. Anak yatim, siapa yang memelihara anak yatim kata Nabi, maka dia bersamaku di surga seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi menyama sapa bawa wanita kasiasi beli bola tata suri masih kolane di mongkosoki masa mana dia najaloki matu tama suruga. Pak ya kona tami suruh jaloki baki tangga. Dalik mau kena pasalama ki kama kira. Jadi ia minawa di pasalama ki anak rone ko maka apalai. Yang nak pelakoran nama kanja mu hafalan nama kanja akidan insyaallah. Wadi kinagat tangi di tomotonna. Tapi ia ko anak makun ya punai 2 atau telu napa sampajang namo dia nak pelakoran dia nagis sepinaraka indo ambona. Ya tahu jaminan Nabi ta. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Tapi makun ini tanya anak rone. Jadi dia rone anak tersabar ni. Atun rutoto ni jolo. Apa dia pakai jaminan rone be. Yana tu ampai Nabi tamillau dong untuk supaya umatnya kala di akhir zaman itu lebih banyak perempuan. Terbukti ni makoko. Indonesia sudah 1:7.
si di arwani pi itu makunrai. Makanya kong ka pengajian angka islami ramakwae na patabari si merwani na 20 bari si makunrai jamu ta heran. Mega mematoni makunrai. Iya to na romanci tantangan makokoe. Na sabak megana na makunrai nang kato tulasan na makunrai di akhir zaman apa pure tane ko nabi ta malaikat Jibril tanai maka da edena gamure walau kolino Jibril maka da rewa mo pak matu di akhir zaman untuk legai siri na makunrai. Iya na lega na siri na makunrai masolan itu macawe itu kamalino tapi dia to na maka da macawe padi di maka da dua ngasom ni de wa angka ululunga ngoko dalelewe iya mina macawe la dato nga kamalino ko angka dua lo kolo tadeng nomor si di bembe yang kedua sapi iya na de nagaga ya lo kolo macawe la dan itu kamalino de mematona tu na restui tau itu okolino salaman kamu pa bembe si babe sapi nga jamu ta paselang de to patu na mega mo pa makoko ato maga na igan na tau magire bembe asoso na siaga mi anak da bembe maga coki de nang kana gere itay na mayrum maga bembe na nandre ta soso na de na paja aguro nga mematir jadi nang kamu pa bembe komo pa tu pa bulu bembe aja mo ta maselang kada macawe ka malino de to patu tanra-tanra na itu membela mo perjalanan makanya tapi tapasadi eleta tadang pagi kak maraja na sabad dia tetong dia na dia hargai ki tapi angka mato pasan naguruta maka da kalau ada ilmu-ilmu hakikat melo ipalaba maka jatuh nak aku tetudang itu jadi saya biasa minta untuk duduk akhir-akhir ini minta seandainya bukan wasiat naguruta tatomo ka macerama iya itu kemudian jadi iya sitonganne sampajange jolo apa iya je pokok apa iya ko nabi tami curi pa dalam masalah agama ina dega ga urusan na deno ko sampajange mon rupa bungan liwa itakona nabi ta sampajange na pak burah maka dai sahabat ya komite nabi ta mitala da sampajanne ya tui matanna mas sampaja ya tui meterroko ya tui metasuju malampe bacane ya ko matakola dai iya nama takola dan nabi ta pole malalang ina makai nya masampajana yo pwede si balika manika pa di iya na tumare pananapa ni ha tumapito mani mapudong ka naman ni nasa tumatay riolo no si salami matoy makuye iya ko angka tau malak da ipoji na to situ dangang dua jangi situ dangang pada saat di kuci nampak mi iya ko kalolo na pacan ringan na salada ya iya na sidape canrin na de na saat dingang itu dawe tate 10 sidi ni makwagar makole mbak ni perasaan na nabite posibawai malak da na puji kung Allah Ta'ala ina dia ni sarasai boro aja na dia na pinadingi masa pajang jadi aja tahira maka dan nabi ta na baca suratul Baqarah na paliti to pa na tambay pa 2 surah aja tahira na saba tau malada iya malada na puji po Allah Ta'ala ne wasibawa na pa ni nabi ta masampaja din na pada ini iya nabi ta okuy atin na ipatama sampajange yo puidi ya guru ini jadi ipalo bosam mematui sampajange tamo ko nabita apa siolongi po Allah Ta'ala ni patani mai makanya ya tu ampai nabita layari polana hari po nga sampaj dia ga ni sama kada diga ya timondri barasil ngiti adi ni sa kada diga ya yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita agar orang-orang di sekitar kita tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan Anda semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Yo pwede ko to masampajan nang kataw barasi nga tapato makadalano yero di kataw ko tanya. Tapi risang tapi yon na sampajan nabi ya tanya sampajan iya di sampajata pada mi pamotoro iya na lese patuju sih nya iya na tu di sampajata apa de to siya na cocok meloki mola yero sampajan nabi tahu de bajang Abu Bakar na lagi pak mas sampajan ini pagaga sahabat mulai dapi kehusuan Abu Bakar tapi denah kada Abu Bakar saya khusus 100% tidak
Sayyidina Ali nakanay pa na ulunna ang kamakadabiti na katumah ulunna dua riwayat risalah yang jelasnya panah kanay matangangi mas sempajan na udu itay din sa dingin. Iya na namo niya patok na lupa imangi sasay itu dengar magi na kwaro okita pa monro okita pa nasaba makuye iya ro sahabat na nabita yoloy na pak guruang ang akiday napa sampajangi. Jadi naisameman ni sahabat po ang Allah Ta'ala, naisameman ni suruga, naisameman ni neraka. Inapan nono parenta sampajangi. Naiya na sampajangi pakakasa na paturo po ang Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung ate si babo pun na. Makiro. Saya bahasakan sederhana, maka dia tu sampajangnya tania tujuan kan? Jadi aja talai tujuan sampajangnya maka dia ukur nama sampaja selesai. Salah-salah itu ia sampajangnya ala. Ya sange ala pakak kesan. Meki lo Jakarta maka meka maka palawe duang pani patu duang ngasona pakolat tu. Maka dari meka mangoto napa nih ha iwa belana maka mapasawa ki ya ko mapasawa ko tu jatuh lebih maka daga ni yola masih kada talipoko masih janolat tu iya na talipong ngewe degaga perantara dia na pake ala menipake iya non na sampajangi ala na untuk sifat bicara langsung si bapuangi cuma melo mi ikoneksikan ipakan jaki jaringan na angkat opa pulsana bahasa kesederhana jolo betuangan na iya rawita goncin na sampajangi okijo jenne maka dia tau pandrita pa hakiki mamula ni tamo ko marajirajinge jolo aja na bahas si piki jo layawa apa aja di tahu sengkang doktor perengkalingan ni iya ko galak na temang kalinga cara manule makuramo dapi sengkang galak na malalu mustas ko na yan ang kaustas de na curi mana matulili jadi sarjana perengkalingan mana ni makuye iya rositongan na sampajangi jadi makadaka na ala na paturu pong Allah Ta'ala na iya romelo agay masampajang agay masampajang ang kamakada ati ang katomah kada watak kaliwe ang katomah kada nyawai ang katomah kada rahasia iya ko iya manang itu iya na kada tahu batingi masampaja dia na tu naroko ya tu tidak bamen na cupu cengan asa selesai dia na tu tahu pusat angkana tahu mako tu tareka cuku cengan aja na pakai nah yang penting masompai mapasi sumpu mi bawang api jepun mi na pakai ento panasang magi pe to masampaja tudangi mape to masampaja liu na dia na rokok dia na suju baca mi na paringerang na sama to itu ironala dasar itu gere ko tahu jago matandre kalana na makura pikina itu na salah-salah padahal ia mironi palaba tetuda ko denule tetong iya ko sampaja sunna wadi satuda te namo magala tetong ya ko sampaja sunna yan namo ko sampaja perlu dene cocok iya na sampaja perlu tetong ko ha ko de mulle ya mi wadi ko tuda ko de mulle tetonge tapi aku sampaja sunna wadi satuda wadi mau magala kita tudangi ako matarawe kina malampe-lampe bacaan emang itu dak bani dia marigaga cuma makadami na bita sampaja sunna sampaja tudangi si tangami apalan na pulo ko sampaja tetonge aja tamparangi na palambe moga mai makada sampaja sunna biasa na palalo na bita palabay padamu ya tu tahu malalu sampajange pak angka sahabat na bita ko mo piolo na pintu na katabere na paroko na pamalala lo ko sampai pak minta ya salah ya bisa ngapo na bita makada ni gaya rona coro ni gaya rona nasal lolo tamo kone apa ya tu matana na bita makita la yolo makita to lomonri pada pakita la yolo na bita si bawa kita lomonri tapi dia matane monri cuma mukjizat na bita dia bisa melihat ke belakang makiro
Jadi tembus itu. Kemudian kada kau nak sampajangi. Apa to? Ite gerejo tapares se gerejo ko meki masampajangi. Nomor si di Andrewe. Parese jo Andre tak. Maga ya ro Andrewe pa angkah desa makada nigi tong manre Andre harang patapulo sona patapulo wanina dini tarima pak dongan lalu lupa kasibim. Maga ni ro to mak balu engka na isaro to mak kada namo modalana dito na dapi sisan na tarala ya ro napa ya lia ngak baso ni Andre Muhammad maga ni nama-nama ini gare idi pa balu ede nagan na sili tere gol lakasi ro na to mak kada sili tere tarala ya ro napa linna ya ro ya lia ngandre ya lia ngak bali baulu napa ina suni Andre hara itu na sabah haram ligairi asanna boleh bele maga ni ro pajabat ero mapa guru tama kantoro tate serama ni natama padahal mapa mula tete itu di pagaji dia pernah tete dua nasale kantoro elo matin roko bolana na tarima mane gaji na mapa mula ela tu tangaso na panandre Muhammad magan tanam-nama jolo gari bahaya ni ya napai Andre bicara napai Andre iya ku iya meri iya nampai makadaka iya ku matana-tana ni cara mai makoy mega di baki tanga kada ni kana je tu pale itu kada itu ni kada yo putu biasa di bakal yang penting tu pro nama aje ni nama kanja ketabir Allahu akbar puah asam makanja ni rona de oki jolo ipares saya naik oki apa Andre win nakana de wakada asa tau de makadani itarima atau de apa itu sampajangi dua angka asa angka terima iya ko asana pulo kuidi ya kita terima urusan Allah taala si bawa di tapi ya rupo Allah taala angka na pau nabita maka da angka tau dia diterima sampajana tapi asa pada di maka da jaji lah porangnya tapi dia terima punggawa apa angka pelanggar rata magani ya kibuan ni laporan bulanan maka kanya pakodi pura lai cetak maka kanya maka beloh napa iti tapalai corek dia diterima maka yang makalasio itu kere ya non nahe maka dai napa ya Andre bebe jadi ya tu ampai kullu lahmin nabati min haramin panaru oladin sininna anu harange tameri lalan nabatange laloko tiga roe api neraka pepacingi na ya komandre Andre harata lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania de diterima sampajana lolo padongan apa taplo so apa taplo nina magani man rasan itu di pak balu madari makura timbat salah timbangan ta ta lampu ni cedek apa iya miti tanayangi matuk deni tanayangi maka dah made muat dakwah iya mitu dakwah tai di pak balu jadi kita akan ditanya sesuai tanggung jawab kita aja tak ada anu maya ustaz lura mah nanya na tulura oki polo pemu monro iya mitu tanaya ko matu tanya ya tu maka dah made muat dakwah ko maka de muat tanya ustaz simi tani matu itu ustaz itu saya tiga lulu dakwah matu maka mamun ro bawa ingko tulimon ro matin ro nang kapadi sangamu iya to legal lulu ragi matu iya di makun rai tanggung jawab tapi lo kolak kita si babi jabijata iya miti tanayangi ya jaga jabatata ken ro kimonro maka dapat 10 ropo ka tugasmu mi ko ti ko tanaya ko matu dena tanaya ko mau di masa pajaduha magi de mu anu tanaya ti tanaya ko makanya Allah hanya akan bertanya apa yang telah Allah tetapkan atasmu iya itu jadi aja na takana melo mana ngirangke jama-jamange pegawai ini mah ko meki malah tambah jadi cocok sah tapi selesai kangi jolo ya pokok selesai kangi pokok jadi aja melo makana mau angkana amano ko pa iya na tu ampai angkat tu tau na cacalada po Allah taala tau mangoe ya nang kasih organisasi ada nasi punggawa wah ina cacalada po Allah taala makitu dega jadi ye nasandra mi bawang tapi dia tu kagak kominya dia kagak ya dia kagak itu bahayana iya na jolo palampurang itu iya ko makanaki matana-tana sa di ustaz taruh di dia nomor gagah apa iya tu sia tu mati ceri kudu pudangi ya opo kupuran ni ta paresa-resa ni matu maka daki kana wadi baja-bajai na makanja aja mo jolo to lamanang ni bertahap mo Andre bejo ta
paresa ko bolata makanya di la baine kong kalakay tapin re bale na puli makonta tanay wije ken curu konta mo dito kana ko koloban na ta dito kana ko kolana ta curu lai mamme maka dito kana mo dempar gi me mula ko kolana ta dito ko mo ka salo mamme ngete tanay mana ngero apa ini tu makun re non roy ini mi tu manci saringam iyo po ko makada yung mana salakay kuje anu namita nala pandre di coki makar kikil kalau be ngaka dewi tay nandre coki selesai daripada nandre na tatandre patapulo so na patapulo ni na de na melo halala itu gagetu itu nih kare di tu makun re mon saringan jadi saringan di keluarga kemudian yang kedua napa bicaraan reki pakaian pakaian ngimelo ipake masampajang maka di nabita ia nang katau meli pakai 10 dirham asera dirham dihalala nasi di dirham diharam tako na pake itu pakai ngi masampajang dia diterima sampajan termasuk ni rupa birena cale hati-hati ki cewek-cewek situ dewa kada aja talai ya kong kana lengi na kada tabe ka pasidak ka ku talai ya kong kada mi pasidak ka talai iya mi ko kada pak dere talai ya mi ko makada tabe engka baju aja tapi tisa nomor seko tu aja talai apa cede tu bawa lesena cede lesena iya nak kada engka gaga engka gaga wasidaka nge mama gimai kasih na pak dere na wadi na pasita na pasirun tu ka pong Allah taala haja ku meka mancayeng kota dewa di nomor gaga ya la ternyata pasogo itu yo pun makada wale moko tapi todo nomor seko nanti asa pasogo ya kita bedakan ni pak dere si bawa pasogo iya nak kada nomor seko makada aja ni boleh enggak ya mi komelo ke makada alena deto tama dosa tala ni makada mi rasi wal murtasipina atau masogo si batai sogo berapa di tamranaka dia nama dosa ini mani makom itu jadi dewa kada aja talai makadama iya ko makadai pasidaka alai iya mi ko makadai iya buto do angke nomor seko aja mulai kama kiro tapahangin apa angka tu kuilalan na kita ang kepala ba iya tu makamaja kegayasang misalnya ang kataw kalasyo kuro kampung iris sama kadaya ko yung minre masola kampung nang kataw kuro makakanja sipa na may macipunggawa tapi layduiri pinenre makadaya tau pandrite tanya pasogo iya tu tapi membantu agama tapi ako pada pada isalam berapa ada ya aja nah ya mi koci di nasangnya tete di kapere tau pusa na ci di salang makanja anu na salam melo parentai ya ki wajah pinere itu salangnya wajah karena kau membantu agama untuk jadi pemimpin makiro angka pala bayar yo pokoknya pada misalnya mak beli bola ki pada aja nah tanya itu Pak Dendis apa ayo ko bicarain Pak Makai kah kemana nih Wita micawa mana nih to aju poli jupandang aku mani kemudian Andre Wiona si bapak kengnya iya na tu ampai Pak Bu iya ko iya upasangi makanja ko pade batina nabita ko mema sampajang aja muni pada sisang iya ro nabita angka wajujunna mas mepi mas sampajang na pake makanja asuro jaiki ci di waju-waju manasai anu halala are gang kakean nalingi teh nama kanja rumah kada ya anu malinga ken insyaallah melo ka jai tasuro jai ni ya naro taki buah waju-waju untuk ipak persempajang ya to patapake komiki masempajang ya tapura masempajang teludun ya name siki masempajang ya siro tapake insyaallah na bantu ki khusuk na rekutulipake na sabab na dogi itu malaikat nabantu ki ya Pak nabita makwatu talu tu pakai sampajana nabita angka to makada dua iya naro pakai sampajana nabita ci yang kapolo liman apa ale nama to goncing ni apa na palen na yo kese non rotin ro na lo majenne na malak ku mania cokin na kororewa na purapi na sasa wajujun ro ci de na marica ya ko nagatang ni wajujun na talingi cokin na nalingi goncing na goncing limo wajujun na supaya de na pesa di cokin na itu kasih sayangnya Nabi yo po ka apa ko di hais pasari gamana
Ia naro kasih sayang na nabi ta kolo-kolo lau baca-baca kita sejarah Pak Bu si bawa adab inak mai galak daha kasih sayang na nabi ta luar biasa, termasuk cicak na palaba nabi ta layunu tapi maka dia nabi ta ia ku cicang imu bampa cicak na mati 150 palanna ia miko kedua ni mu bampa napa mati 100 mani magi na pede lo pede no nasaba ia kok kedua imu bampa musessa ni ia ko cicang imu bampa na mate ede musessa termasuk kotomelo magere tu magi na suroi patarangi pisoy supaya de na sakding ya tu lokolo maka de igere ina tu ampai naten nabi ta ipitas si bawan na igere si bawan lokolo ia nateto nabi ta ya pita pisoy o kolo melo igere aja na tu lihat kata ni baku ngena ia jalo kana sasaki itu ripu gitu i mapag itu ede ia na tu nak kadaja mugere kat munuh kadua ide pa mugere muselangi itu engkato tu nok ya se na sapinge Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai saat ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini agar Anda mendapat notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Isona nasak sagi ced wah ede magi nabi tanak kada okku yawana allon na sapinge mu palen na piso pak gerem na sabaiya na roon ro deni te sapinge pak ku yawana allon na itar dere jadi tani cede ai di imange akhlak hero akhlak iro piso taru mataratarang asurongi piso panitia ta suruh meli aja di meli piso yang katu piso ibalu bansanya FDK kasih di juta 200 nah gang ke 2 juta setengah ko piso Jerman FDK namanya ya ko Tramontina berhasil itu harganya sampai 2 jutaan juga ya miko Damaskus itu 4 juta lebih itu agak mahal tapi iro namo patatau tapake magere insyaallah detasai iya ko bembe ne ratu mo ya wanapai ya gatani pangulunan ni taru marada napai gatamin re cica minola nadapi bukuna iya tu napake arae magere unta engkati balu mai gani balu makokoe aja nana ya ropa ini bangku tatanya bangkung pera kaki buah bangku tanya bangkunya tu pera ni akalangi kiri ya kibo bangku tanya bangku besi kiri mena kibo tahu tapi ini logi magala ki mamode nei baca ki bangku ni tengere jadi kami tu sero karbon bangku memeto jaji dia pengaruhi darah iya dia pengaruhi darah gang kata 20 sapi tagere dia tasai de meto na tapangala ki pake magere serre memeto jadi FDIK itu Jerman angka tobolar K1110 itu Jerman juga tapi dia nama sempo tak koro 2 juta setengah ikopui mami melo malina yang miro sarogere na mena lepa jai 50 sabuci dia lo sapi dia nada 5 tahun dia na selesai iya Pak lah dimi ko palampurang daripada tulina subuh kan makiro iya ko iya panitia masjid meli atas nama masjid inventaris masjid tapi imangnya maka taniwi ya kota sele mata palete piso kama kiro aja na pui mak boy alena tolong magere alena tu suruh meli bangku wah maka dia menyamah nyawana itu pakiro iya perlu tu lagi teknisi cek de ero supaya angka bangku ngasabai di bangku ta barsenso biar barsenso ke siruntu darah itu si salalada si badaging kalau mita sapi tagere tapasolan itu yo pokok ya rode meto namo si ramme darah itu na terpengaruh karena memang baja asli iya itu mabicu-bicu itu papi so mi de kawanuan nah makan meto mi teh golok sembelih iya jadi tani cede maka tu kai balu mai kai balu iya ronar makomi roe tengerang he maka daka una akhlak na nabi teru luar biasa jadi kemudian jene iya ro jene mape paci ga laherang atau mape paci hakiki mereka makutan jene mape paci laherang atau hakiki ya iya ko lahera pak ya kong kana najisi berarti najisi nabi sai tania. Apa ia kong katau pura mak jene na leja tai manu de na batal jene na.
Dia na batal. Demi na cocok masam paja pa ana jisikan ni. Makanya suri mak bisa kaje. Tapi aja mu suri mak jenne. Tama kiro. Si salah pangka po tu tole jai temanu na sauru saja neku. Dia na rusak jennemu. Iya mina rusak jenne na rekom metuki. Jambangi, temeki atau mazi keluar, rusai, menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Namun ya rona pangewa itu, angka maka dia kiges engka syahwat batal, ya ko dia syahwat dia namarigaga. Ina tu nak dia ko kalolo karawi kemaluan na batal li. Upo ko tomato dia namarigaga, pa dia jaji mata itu nak kakang ni. Dia namarigaga. Mako tu piki. Jadi iya, kama kometi piki. Ina tu ampe maka dia komeki mapangewang baca ni piki. Apa mapangewangi materu. Apa makomi mati hak desai angka tau mato pole bulu arabadu sana arapa bulu madani leni pole bulu mataru-taru loko nabi tetap pemakutana maka dia kupura ka majene ukarawe kamulu aku tanpa pelapi sumelo masam pajang majene ka apa maka nabi taja nah dia namari gagah na pada mi itu alan role muliange maka madake mana mote do cili mo numak dake to ya to numak dake mato itu dia namari gagah magi dia namita 20 serasona lebih kato maka 20 serasona kato maka 20 ruasona angka kalolo talu si tinro lo makutano ko nabita aku matoro aku tanak nasi ako pura majene ukarawe kamalu aku tanpa palapi sumelo masampajang majene kape makena bita jene mana ko ha magani na pada pakutanana le jawaban na angka na tau panrita maka dade yero hade sa yolo ide ni pake angka to maka daya mo taper to mato makutana na to mato angka kekurangan na mataru-taru na patakalupang maka da kami na bita batal nasa de ina tu ampe manta sapi de na pake hade sa to mato padahal nesang maka dia manta sapi aja na iya nak muda telu manasa mentanda sabina iya rona tomato di jindis sakada niga tu ternyata kata pak beliau aja na mulai pak pada mui pakutanana na maka dia bita jene mana ko maka dia iya muka rawe kamalu mu tanpa palapis aja ne ko hape maka dia mamali de ite iya roto makutana tomato makutana iya kedua nak muda jadi ko tomato dia namariga dia jaji mata mina kakang maka dia bita dia namariga iya naro iya ko tomato pasti anak muda pasti ke syahwat jadi iya pernah batal kok ke syahwat itu nih gede karena si salah ni pendapat padahal hadis matorona kata ni pak itu sampai makada ia nang kata uci sama pangewang ajeng suri maguru agama iya dena iya ko maguru no agama iya muka jimu ya agama tetap runtuh no asih salanga tetap runtuh no betul kan jadi kok kata makada ci dimi pendapat cocok tahu pusan ya tu tahu pusan na sebab pun Allah taala makada walizalika halakahum maka memang tu kurupan caji dia masih dipaham kini melo ka pasti dipahangnya tak kuat di tapi akan Allah taala ya ada melo itu jadi nang kata uci dimi paham na pakai man rasan itu ampai maka ya tu pikir mencari jalan keluar ya ko degaga jalan keluar kita keluar jalan itu jadi ita negara kalau ita Mekah ya ko masap na manta sapi mena pakai kadina na jaji tu ampati sige seolina rone makunre de kepala pi batal jene na jena law mataw apa pa na de na sige sa makunre mulo si majene de na salah saya tahu apa mu murewa de mu haji murewa law mu mataw apa ajene kami monro mu ade itu negara ko masap na manta sapi nung pakai ide tu nawad di Tomaraja Walanda dia nawad di iya jadi tapahang ero makwa tu agama jadi iya ko ya to ko irisan ya kadang kepala bai makon kepaku ya manyaman ni jadi cuma iman ta sapi cocok ipago ke Indonesia apa pintu na makun resi barone si serang sapna rone makun re de to masigi de to nang kana penuh do dia nang kana silepo on rona majene makoto maka kanja ko mai pakai kana sige sang kami memitu masalah jadi mi pakai to iya na rota pakai masap ni manta sapi cocok ko pada mi oto pak iya na oto ko tanganas pale melo lalo ko kota apa satali inopa tapi ya komeki menre bulue alini apa sata soroboko natanya harto tapake ka makiro betongan na ayero agama angka onrona na cocok iya ko bicara tayamum ita ina maka kanja ko ki Makkah makanya aku ki Madinah biasa na sabab makurawe tapi aku Indonesia to gilina lo bandre bunna la yolo sing kasih salo de na matayamang de to makiro jadi de angka onron onri cocok makiro mega mitu hukum-hukum matu baru bapak ya nama ko kami kalau baca maka dak apa ngewangan naje matu
Jadi na rope maka da sapani ro lalang pada masige pato mabangun na ito makokwa keadaan na masyarakat mi kan rupa na polen na duit mapamuli mapacing kan ka mapatang yang kamana ni pas sabu-sabu madari mi kay sumbagan na pas sabu-sabu na ya tau matapa jadi panitia dia na tarime mabangutoy sa mede ni tarime ko mi ro ta dos sabu na sumbangan ro pikoni o punasa ko ro tau masalah-salah ro madari tas 3 juta 5 juta maka tarima ga iya ko ulama riolo nase ko mo tarima tajan ni pape legan rusuk to kamatu apa mana sedih mo tolak anu harang yang kedua si kongkolo kok pak bisa masalah mo tarima yang kata lu mu carepon ro pacing yang keempat dina baraka ibadah na te gara-gara ko magani panitia ina man rasa to iya sampai ko meki ama pa akibu abani celeng maraja tataro kirulo na pintu iya ko kuniro na patama tatarima imatu no ko sirimo na tanaiki malaikat kada diaga ya poda bani krede bisa ngoki mulo na pintu wala do iya na tu napaki mamal jasuli nasang aja na muitai pade na muisa gitu ika makitu yana tu ampai mega masigi makoko barcode mani napaki maka dia komi masumbate na skemba mani makanya ni denri sakadak boleh kenri tu ni gaje tu mabere lanu ga denri sang makitu iya di panitia komi kia mangi di mani angka to maka dia terima apa itu dia mutarima madosa ko apa ya nan paboto masumba na dia mutarima napaki boto pe manapa nya tu mega dosana gara-gara iko na madosa itu napaki ni maculi makunde napaki ni minu napaki ni boto napa nya pe dia mega dosana alabawan ni aja memang pasigari akibor rangi kota aku tumoki maka ada sumbangan apa boto kira-kira makoro aja bota podangi tapi kayak ipake maka dia mau bangun pala pakai nyokoro yang membonga menara WC aku naruh mau pakai jumpa tamu sigi iya ko toba imatu manci de cemoto ya ko ko rodonon ria akibu ani septi tengok ko to pa anu macari pamemamo na marigaga itu totopan rita ya manu berupa pendapat jadi itu ampai makada idi menike game tolak tasapa ni kada komeki matika iya mo caji panitia na anu matika jadi sapara ni lalat to makito apa deje maraji memang to pa ya na de nak bicara pi kita makoko maraji ni pada bunga bange serena so makai ga ko wita ro Facebook papure wacarmang tapa manokono na semana ko stase na pahalalakat bunga bange da ko taneji ya pahalalai ulama na masere lat ge pada tu tau pandrita situ dangang membikin konsensus maka dia tu bunga bange dia na haram apa magai nak kadatannya simpan pinjam aga pale titipan modal na rubai apa ya tu dia ko tano ko bange dia non roko tu tapana pake mengusaha ya tu ya na tu na pinran ko pengusaha berarti tu dia tamai titipan modal ni apa aku makada ko harangi bange pak dia naga jamaah haji sahajina apa aku manangi bange makamaja tani gare tanam apa ngewan ni jamaah umrah ken terima kemaja uki bange pegawai ken terima terima gaji uki bange pesantren ken terima bantuan melalui tutup bange magan karena toman remana na haram ceni keren keren i makada aku kuya ro bange ro makada bunga di bank itu sistem bank konvensional muasangi riba makada harangi sistem nelalanna ina dena tu ga jamaah haji sahajina apa anak kumanang ya rodina tamah magani angka kamelo warani makada harangi ro iya naro nakada tau pandrita diji na yero kue bangero taniap simpan pinjam aga pele titipan modal apa mutaru idi mu napake dia mengusaha berarti titipan modal nih ya pekong kakak untungannya cocok bina sabana pakai memang itu nama kiro akad na berubah jadi ya ko ya ini mani ya ko meki matika na deto na siaga dita i perikanto bawan de na to aja na kakinra kan pak mawatato je tu teh pak mega dapat talu mena melo dapat pitu aja na tu dari mapan di ulu iya aku ro jadi ya ko ya pakanjaki dotak apa tanya aja tu orang perang dia negara taci dia tahu pak wadinan ria rua tahu barang perang telu tahu minimal taci dia tahu pak maaf ko tu pura mak bayi ni nak pejejengi anak telu na dia nak kareso anak mati nan re manamo
na pulok kuidi berarti roh harta tatasi dia tahu wadinan dia tahu wadi apa angka na tadi pernah kareso to ni pandri to masih sekolah lah tu SD dia pernah kareso dia paga mapule je angka ganana mapule kolga ke 10 tahun dia pagaga na di mana mo tu pandri maka we sila lalu jaji anak sila lalu ngana jaji apa ni anak jaji na patatau to tahu mahakeka na pandri mana mo na si padua misapar ngidale jadi ia negara tanah manawai jolo pacingi jolo ya roto apa ya tu jenne pengantara to angka tu ya sama pakabaru jenne angka mo pa jenne na to mak jenne sara iya jenne ko sampajangi apa dia nawat di mas sampaja tau dia jenne lah tapi itu jenne tanya pal gana aja sih ahad desa kami to ahad desa kami misur majenne itu iya tu ampai ko keluar mani dia na rusak jenne ne tu te ko masui manina cuma dia mina cocok masam paja Pak Junur ni walengi contoh aku pikir na bahas tau pandita ya kau tahu tudangi mangkalinga katok baju ma nakok matin rotudangi na manipi berhubungan na takok masu manina epeko ni rusak ka jenne na maka itu pandita dia mina wa di masam paja Pak Junur ni itu kere iya na tu ampai ko meloi berhubungan suami istri te isur ma jenne magi ni suruh jenne nasaba iya ko mak jenne barakane tu ko bujajengan bija-bija ko takok monroy ma baraka lupu ya tu isure mak jenne ina tu apa iya ko bija-bija melo yakibu apa aja na sembarang beppa lagi me yakibu ipakanjaki la mana mana sabeppa mi apalagi ko tahu wai ipakanjaki pa me iya nana ma ko maraji-raji tu 47 mi pasikola agama kamu wita na bahas tau pandita makada iya ko melo ko berhubungan makanjala da onri berhubungan wat di manci tau pandita bija-bija angka talu onro nomor sidi imonrina loro makanjala de tu imonrina loro berhubungan sesudah sholat duhur yang kehadisan Nabi makada ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya kenapa siang dia sebut kenapa bukan malam itu isyarat yang kedua yolona sibai monrina subuh maka jatuh ya tuh tapi angka narampe alena pangulut tahiyatul islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin meraji-raji miacori tapi ya kau tahu melomo macori wat disah tapi meraji-raji makada ramalang ramalang pas pura buka tahu pas pura buka pas pura minu na berhubungan jama-jama ya roh pak macawe tapi mengaribi meraji-raji tapi makada ya kopi itu nang kajaji insyaallah tau pandrita bijam ya naro upodami aja na yolona pura buka pura minum deke anandre pura minum sidiro aja tak dari papa tu oki na rampe metiali na pangulut Imamul Ghazali magi ramalang nasaba ya sakira ni setannya degaga setan na paganggo koro degaga yang kedua napaswe mabelai napasu makaleleange mabelai kemudian ibadah onron ni terima lada dongi hukum mati itu menjelang sahur dengan pada saat berbuka onron nami matoha ramalangi iterima dongi ya sakira setange mabela napaswe iya naronro makan jalada maka iya ko jaji itu manci tau pandrita iya midi terlambat na sabar aki kadalaba ni ustaz bapak ini bapak nah ko melomoi ya ko kada aja na apoy na dia na marigaga itu di mega ko kita Pak Buna Pak Gurongang termasuk yaitu makada aja mau berhubung aku cakar dula da ina sabak dia na manan dia tu nak bicara nak gang kalimat tau dia tu nak bicara maka laki di autis okas selek na tukong ka cakar dula da na iya tu cakar dia na mungkin ngarone be makun raya ni iya jadi na cakar dula da makun raya aja lalu tak berhubungan suruh jo majene na mainga apakah apa berhubungan na takko monro metta tu gang kapitu tongnya tu dale ko bicara nak
Iya, nang kana anak pi 5 tahun itu 5 kadami amma apa deh tahu cakar dulu nanya tuh itu oke dia tuh kagak kowe hah itu iya angka mo pa narek ko maliwasalan da itawe na berhubungan palasangi bijanna palasangi ya to si ko masola da na berhubungan makutuy narampi to pandritero jadi kondisi makanja memang to pak pokok gamanya kondisi makanja apa dia na tu ampai maka da makanja na sabak ya ko subuh ka ngonrona no malaikat wabil azhari um yastaghfirun di waktu itu paling bagus waktu na no malaikat penjaga siang kan no ni ko subuh ko tu makanja yolo na subuh si bay mondri na subuh loro makotoro makanja jadi angka tu onro memang to yo pemikui mondri na sama kade guru tam dari tu muti lo pesantren yolo la tu boleh na pangantarana yo cili itu makiro ini mani betongan na ya na tu ampai maka pendidikan anak. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai saat ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini agar Anda mendapat notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari sejak adibu olada kungkap belaan wiladati kumpakai ada memang enak mudahlu tamu jajian nah ina malam masakah pembahasan atau pandita gangka akike mapa mulai bembe pakai mahake ka mapa mulai nak angka manang aja mutarima pas solo komelo ko masimpo dale wijamu aja mu polo buku na bembe supaya sakka buku na anak mudena polo na lisulori pamasena po Allah taala aja mutarima pasena sunna supaya tolimanya makini nawe tawe mite wijamu timbang ulu na muliang ulawan na pemasida supaya aja nanti jeropo bija-bijamu nak maka kanja petunjuk nagamai idi to memang dari to lilese yal dia mau lawat tapi panganting-anting paap nene na memitai itu makoti habieta deto tapi deto nak kota wajo ede kuku miro kampung na tema koi buto iya kemudian kayak maperingaran onai pakai masempajang sapa-sapa yolo wajuge makanja ya rumah kan mana sahalala polian nye mapacing pakai yang kedua Andre nak makanja jenne itaruh makanja bete mak jenne yana tu ampai aja tu kutulkan anak atau mak jenne aja ni bala ibisai lima irana-rana maka dia naji lima kumai ga dosa na puang ni to makalimo mo yatimu kue makai ka bicara makalelian na yana ro ipacing hakikat tuhuro sana yana tu nak dapat tasawpue ya kupure mu pake mabale jenne mu cari pa ini tu timu mu ajene no pemang iya dia nak ding pakai masam paja jenne pure pakai mabale ya ko hakiki bicara ya ko lahir de namo akasadatu ki mabale de to na marigaga itu tapi ya ko mabicara hakiki teh ina pura mu pakai macai ina pura mu pakai mabale timumu aja nu pakai masam paja ajene no pemang apa macare pa niya tu kemudian matamu pura ni mu pakai mita makun resere pura ni mu muka tito pamagi aja nang katito makoko aja tu janda bahaya lada mapa tahu-tahu makoko iya nak darai pak deto na malada iya tu janda liwa nah ala ni HP mapa tu lampu ko kamarai mak baju ponco masulara ponco na pemakan tito aku pengen di mana awe maga menyamang kamako kedo kalelen nah tapi dia tu kata wajo dia kagak tandre mo dia kagak iya naro iya nampai makara jagai lakai tak pa itu biasa sandala mini na tahu ulawang ya makoko na mo lakai ni na tahu ni tahu iya na makoy bahaya lada iya bahaya upasang ni kemudian iya ronai Andre sampai ya ko makanja ni Andreta makanja to ni pakyange ipake masampajang onronge magi boleh na iwanti-wanti na sabaiya ro boleh me dari mega gambar makaleliang dari mega maka deto pandrite akibua ko onrom masampaja khusus ya sangi mihrab o kilala kamarai lai papade lon naki buru kalau naki buru deto ni kea lai pendre ni cede nai rendri keng nai patadang sujadang makanja kong kakain kapan yawana napai tandra sujadang ukuni rotama ya sangi kamar pribadi tanya musalla
sekolah ukilala kamara taitaro ia tami masampaja tami okoro ia tami masikiri tami okoro ia tami mangaji tami hape si bajantanga ngaja na tapatami tasbih na tapatamo kuro si bakorang mepi makasiwe tatama mepi masampaja tatama aja tatama ko digaji neta ia nang kamu onrot takibua si pak dua-dua po Allah Ta'ala maga menide na tarima ido at takong katilaw apa mega tau makoko apa WC maka bello tatalu 10 juta wajah onro na mi jambak tapi dia ka mana sonro na masampaja melu masampaja ladu kulun televisi kata koro ladu ko ilon pintu angka ko pintu loko sa na kamarana angka ko sa kamara loko ka desa kadira angka ko kadira macurita lari silo ko sa na gulukas na we kinlu je tu me masampaja negare jadi akibuaki yana tu ampai tau pandrita yang kamana tu kamar pribadina guru tak Haji Maimun Subair almarhum yang kamar pribadina angka mihrabna guru tak Haji Abdul Rahman Amodale tak bagi dua kamar si wali non rima sampaja si wali non rima tindro akibuaki magai angka dalelena patakabbalah rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan jadi mana sadalelena Nabi Zakaria watuna nati Maryam lobolana nakibuar mihrab okilal kamarana angka jadi akibuaki aja na WC maka ballo na ponrogi masampaja digaga iya naro iya patatamo ko rokomelo ki mangaji iya patatamo ko rokomelo ki masampaja iya na tu guru tak Haji Abdul Rahman Amodale akong kasantri na melo rewa na dega na tamparang na kada dega di ko buang nasa ko tu tamar kamaray na yawanang kangulong garemite ga kama ko na pasallu ili manok yawanang kangulong ina angka hadi na runtuk na dena kana taridi guru takkel poleken reyaro aya rampe aya memang tu patakabbala rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan qala ya Maryam anna laki hasa Maryam pulekin ru ya gagawe manang kandro kuilal kamarang na denang ko patame nanya makatani goncina agana sa Maryam huwa min indillah yeto gagawe langsung puluku pong Allah Ta'ala jeje aja tahira kung katau makadeyo cinampa utama magi nang kamasunang kapoleh ka Roma lolo kindu je pole ka Roma na pole mi kamarana mana kama daramopi itu wali wadi memang nasabaan kontrol na yopui di hais kinro ya konala ni repa kada kobana tu dena ya taki buat tohe jadi pakaian andre onrong makanja apa tu jenne iya na makanja apa pak sampajan de nama rejing de yo pomi kode ga mahapi bo ni tamano jenne merung tega lapak ko ba misiku tega mak bisali mana pak ko ba mina pada pak ko ai de ga itu ni makui ha makadam o kwapo iya masigi ustaz iya ko masigi pakanjaki iya ko topole bolai aja na mega pakita kajili-jili ni tamana to lalo latui masigi aja tu litomon rokelo na masigi tu lilala mate makoy tama ilalang iya ko to tama pak bola onro masompa ternya bola na po Allah Ta'ala pa ko makaraki bola na po Allah Ta'ala tepat di bola itu bola onro masompa lori pongi pada itu ko makarite po Allah Ta'ala yase imonro cocok ni yase maka dokui lagi dia anak ko lagi imonro salah-salah na to ko makadokui lagi apa makadame nabi tamendre ko lagi kapitu matarlo sidratil muntaha jadi no ko maka mape maka dok yase lagi imonro po Allah Ta'ala mendre nabi to ko lagi na pani siruntu po Allah Ta'ala berarti kiro ya ko makadaka mendre ka ko copo belaku na pawita ulangi o ko copo belaku monro ulangi tanna de ide na ko iya jata ka dok kiro monro de iya jelas na maka de puangi yase ya tu ampai kiblat na pak dongangi ya kai menre makwa dia tu gato milodo cuku le yawa ya kai ya pak maka de yase ya ko sampaja ngokui kabah makwa mi tu kiblat na me ya tu tapi dia nak kada nang kahahat desa makada ya kesana ayat wallahu akrabu min hablil warid ya puan mula bima cawe ne ora alomu berarti maka cawe tu idi mi tu mandari mabela apa dia ni ngerak ya ki ngerak macawe ni maka to maka pain Allahu alal arsy istawa ya rupuangnya ke beristiwa ko aras idi mani hina tu nang kato masampajang Allah puah minre ila yase itu hina tu mandari makoli-koli kata bere maka kedo Allah wah
angkat tahu wah nabila bawa mi lalak mau pi batan Allah makanya mah ya ku ya ini meniki meta pakai itu yang penting mas sampajang ya ku maka de boto apa ka ustaz saya ya ku de pemulai papisawi boto aja lalu na di mo sampajang pesan guru tekali siden ko pa boto na sampajang ko apa ya na de mo sampajang mana sa dua palagaramu boto to no de to no mas sampajang berarti makat doko maklasi topo yo poko mas sampajang mo kumuboto na cidi mani matu mo tobakang apa itu anu yang berdosa lo kurupong Allah Ta'ala iwa dinadang pangipong itu jadi ya tapi aku masampaja ko di ko madeceng ya ko di masampaja ni kami pasalama ko nanya tahu salama pak cidi mi kuncina matana ide cina nanya jana nanya tahu macila kai cidi kuncina sa matana ijana ne de cina ya meki salama ya ko meki salama tapatana ki de cengena ya jana maka dapat ko cara ustaz magampang pasida kaki maka de gadiku maka masih dekat sampaja sunaki masa emo cuma kutu tahu pakuin sampaja perlu apa itu sampajangi dua gunana matamba apalah malah gak dosa gitu kan ya kotor rokok lah gak dosa to suju lah gak dosa makanya pakai subhana makanya itu sampajangi pala gak dosa na tambah apalagi jadi ya kotor mega dosa na lo mas sampaja tasusi dosa na taraka matana de cenge napi tambai kayak kotor matimba na matana jae ne de cenge pe ko carana dua kemungkinan kurangi matana atau yang mutambai merigange itu na sampajangi mi makoro na lagga dosa na tambay de cenge yan na to ampe to lisuroy mas sampajang maka da yang mupura madosa sampaja siko yan na to ampe maka nabita umat ko na adalah umat yang paling beruntung magi na beruntung nasaba oki de cenge loko de cenge apa 5 waktu di na paci pagai di ya kotomate palawangan na lore na natupura mas sampajang palawangan na lore sarai nama paci tu na cede mana tu dosa pacinge derehe mate ko mangaribise maka kanjat apalagi ko me ko matinro muto balada na pamatinro muate materu nya mapaga ya gitu ya aku makna tamranaka maka na je gampang mo patama te naraka na nabita maka gampang patama suruga angka lalu baca pak namun neraka na tutup pintuna Allahumma ajirna minan nar nabi tak gilit tanai neraka waktu na pura macamnya ko neraka maka angka gawadi na baca mak aku na dena tama maka neraka angka Muhammad surat baca Allahumma ajirna minan nar kata lu ya tutu pintu ku na dena tama magan tanah maka gampang bacana tapala miro to iya ku deta apla iro na makunro tongang ya tu ya itu ampai imange ko pure mak beresala na baca itu Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar apa na baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yaudu salam wa dalal jannata dar salam magi na baca na sa papa suku tongang itannya sampajang tapi na pangaruhi sampajata kamakiro kapo to purana mak beresala lupa na masuk napa makana bid'ah tapi mahapi iya ko ya onroy masih kiri apa namanya itu sampajang itu nama kanja stirna pak madar dia mah komunibati patu yin tul kale selese to pak napa tu sia tu sibu setange ko to masampaja nasang ke goncin motor misal liwar dari tabah dia tu mualai gitu kare angka motor maruna sa motor mu yero tapa setan itu mak bici ya tu ampai setange punggawan kami tu ko masigi si bako pasae iya punggawan na meto ko tu apa napa itama ina makuraga iko meta masigi na sabago tu tenagang itu ampai ko kadi masigi tadi sisabu tapalala mana tu mata na panitia ni ka malay ya ko paboto tadi di na sidi juta mamako mana mi tu ni nanu pa na di che de to ko masigi yan tu ampai ko masigi pa yo rusuk makaraji yan ade to na to mataru-taru tu de i che i masigi nasam mapatah Icek putih nasang, putih mana-mana. Icek makudara nasang, pada saat dia sekolah, padahal dia rogadina sumbangan. Nagala maprotes cicat tomi mo ba si minggu ibu ko jumai nangka, maka tobi pakai tobi barakallahu dapat tama. Gitu kan. Jadi aja nama kami apa di panitia aja netes stres. Kemudian si jana lebih jolo-jolo lau singkai. Maka dayon nak sempajange pakak kasa jadi magi nang kayasa pak sampaja sunnah istihara nang kamu yasa dong magi nang kayasa sampaja sunnah haja nang kamu dong magi nang sampaja sunnah musafir malalang nang kamu dong musafir mata na do musafir nih baja mas tu sampaja magi nang kayasa sampaja sunnah toba babu nang kamu yasa toba kakak yasa toba
toba na sampajang toba mato magi nang kay khusus ka sampajang toba magi nang kaya sa sampajang sunah haja nang kamodong magay nasaba iya ko melo ki langsung melo etilaw sampajang tola pado nak kade ko meki tu Jakarta masih talipo bawah ni aja mau kapala apa itu mau kapala ko di jadi terlambat ko itu sampajang no nak talipo langsung ro sipak bicara langsung ni iya naro nak kada pakak sa na lengi po Allah taala umak na nabita kada ko umak mo Muhammad me sipak bicara si baya aga masalah na suruh mangolo iya ko madosay suruh mangolo ko ya asan na toba inatiasan nang kaya sa paja sunat toba iya ko makadeang kana katay melo mapamula usaha na din isanya kada soga makanja je ang kaje makada majama-jamaga suruh masampaja Muhammad iya papatami ukotin na keyakinan makada na makanja jokano apa iya misangi dalena ina to nang kaya sa paja sunah haja makada melo masara na mito ko bosilopoy aja na mega baca mo lisan rumah petuliling ibaja si maga si aja na asam paja sunah haja bano don rakang milawi ko po Allah taala maka da meka masara po iya ko bosilopoy na tako na halangi tapi ako baraka po aja tapa bosiwi ko tanya do si pa baraka ya ko bosi ma baraka tapa bosiwi po di na marigaga jadi pakiro pangoloy pasangi po murusukan ni iya ko jaji ni jama-jama pa makiro meki buka usaha aja tak ada maku aja angkayasan istihara pada ki masampaja ku don rakang katoto ko masampaja don rakang katoku don rakang katoku don rakang iya ko ere masampaja sunat jinni iya ko masampaja sunat di masjid iya ko masampaja sunat toba iya ko masampaja sunat pasepi waktu pada niatna pada garakanna pada don rakang pada bacaana garakanna pada tapi niatna nasabari na beda sampajanna tapi pada mi HP na pakero pada liami na pake mangolo tapahan ya makitu jadi ya kung ka masalah tapa melo ta selesaikan jadi pajaba kung kagaga meta putuskan na deti sang makada ke gaje mitau ki kung ka masalah asam paja sunah haja ni istiharakan kung Allah taala pemalingi petunjuk pasti terbaik na bantu ke pak makdoe na ya to hana pasawa takwe iya hana suruh matorokan ni iyo po kumabuta taru mi makada taru ni rita topia ni rita mita to atu makiro aja tapahannya aja tajuk ke bawang yan to nakadai musawar ko jolo napatawakal elori po Allah taala selesai maka gampang iya benar ta pake aja na namigala da makada pake pako melo ijoka nalapa ni gorogan kiga na mausu napa cigari copo bolana napa joka aja na asam paja sunna au tah ajubani asam paja sunna musafir bawani don rakang angka motu don innallazi parada alaikal qur'ana laraduka ila mi'at napa ya sepungu ko watakale maka dele na pangunuta sayidina ali ku ya tumu baca ko masampaja sunna musafir ko dena miti daramu dena sope jukumu dena polo bukumu rewa don romu tuda dena tunasa tay wujuri bolana tapi de ulangnya ko ditapala sabaraki ayo itu angka mana motu don napa bu yang terakhir iya rome raja tengerangnya maka dana bitta mematotu degaga ibadah pak weddingi pak dua rilene sempaja demetona palaba iponge iya ko mapuasa ite na manonto televisi dana batal puasana asampaya negeri tanonto tanah batal sampajata tegere menre ite melaksanakan ibadah haji na HP dena batal hajina manre ko hajina dena batal asampaja negara na pemanre tanah batal jadi satu-satunya ibadah totalitas memang to demetona melupong Allah taala iya ko to mapuasa na to manonto televisi dana batal molat tu peleng etal do ko tu nonton mayo kerdena batal de tapi asam paja na gorek mononto televisi namo makatabir mu cengari aku barita tan masalah kita ni gere ena satu-satunya to tu ibadah pak de metonia palalonga sampajang itu nabi tami matu yoli milau yoli jempui yana tu ampai haji wa dia palalonga magai angka sabadal haji de na tu lemenre haji matoni kali bani anak tadi kade ko na haji nganga haji to no mo haji nganga ibadal haji sana de tu lelo maka majasaka aleni tene wajaran ni anak kami wajaran ni sakat aja gitu tanya di wajah puasa wading itu lai andre dene rule ma puasa pak matoni wajah ni pidia ka wading
sampajang dia gagap pak. Dia nak di masa kelai tu lah yang dia buat dingin pak makanya mengipun nak bab ini makan ikut Allah masih masa sampajalor patuju kat cicok ni ka haya lo galungi dia nak cocok itu kare. Jadi dia gaga ya tu beti-betian nama kada aja tak sampajang dia gaga pak. Ya ku ya memang sampajang yang pati pura itu jamah nang kamu tak pangolo ngah pura ni jamah maka dia pura ni puang lo mau bere jamah kasih na sebab itu aku salah-salangi magan yang nyaman aku mak bere jamah ni hisap tek hisap mak kelompokmu maka dimangi makan jai monrina makan jai bacu mana ni kasih barakai monrina yang tu nak ampe matan repelan sama kiro maka dan kapo je pak bere jamah gimpi mustas dia nomor gaga maga je pe bateri mate ku si bari bateri tu na tu mana mo sentere itu nang ka pak bere jamah gimpi sila ka bawah ni aku tu macu mana mo tu tapi aku jadi di tanah de mejaji makanya lo ki mak bere jamah buah sampajangi iya itu Allah langangemo palau masigi pasusudo sa patama pelang ina tu ampe nang kabola mabela pole masigi tu bola makan jala da pak mai kada sana lega munri masigi itu data pakor istighfar insyaallah cuma mega itu makun re bangker ro lime mene masampaja si tangga jangi mak gosip wai bangker iya na tau make itu bangker ro eta tapahangi penutup angka ci di sampajang sitongan namanya kah tapi angka ci di sampaja upasal lalo ki aja tasalaiwi sampaja sunawi tiri aja tasalaiwi ya kodeta sampaja peni aja lalu anda deta witiri ya kode tu lema sampaja tahajud witiri aja tasalaiwi eta pura sampaja sunaisa awitiri ini magai satu-satunya solat yang dijamin sebagai waliullah kekasih Allah hanya witir ya ko tahajud pataraka min daraja witiri meto maka di pengalatal kekasih ina tu nakada nabi terajalalo na de mu witri na musirakam unro pasan na nabi teh makanya ko macawe ni subuh masalawa ni teh na de panatama subuh na de patawitri akade bani malaysia raka sampaja sunah witri maka kan ya ustaz akade bani usolli salat sunnatul witri rakaatan lillahi taala Allahu akbar ya ko maka dari sepak besar akade bani wakat tema witri siraka karena Allah taala Allahu akbar ya ko mabe komo ke akade bani sidi mipu Allahu akbar mah jana de mo patisangnya tu makunru to itu ya naro angkam itu kalabihan na ko tumawitin na palo matinro magay dena to katulu-tulu maja de gaga seta mule ganggu itu pure mawitri ya na pura mo mawitri ita dena ganggu seta ya nang kanipita pasti isyarat yaitu ampe to pandita ini sama kada isyarat iya hukum itu kuncinya dan itu rahasianya para ulama akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada banyak amalan yang bisa kita dapatkan dalam video ceramah kali ini dan ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita. Akhirul kalam hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir summa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.